mbega gahinda mbega gahinda mbega gahinda mbega gahinda gatashye imitima y'abafana b'isaro ry'Inyanza. Mbega ngo ikipe ya Rayon Sport iradukoza isoni mwoka byarame. Sinzi umuntu warogeye ikipe ya Rayon Sport gutsindwa ibitego 4-0. Sinzi umuntu waroze ikipe ya Rayon Sport mwoka byaramwe. Kugeza kuri uyu munsi ibingibi ntago byumvikana, aho kuri uyu munsi w'itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ikipe ya Hilal itsinze ibitego 4-0 bwa Rayon Sport. Ni muri Rwanda Premier League 2025-2026, akaba ari umunsi wa 15. Hanyuma rero bihise binatuma ikipe ya Hilal iza ku mwanya wa mbere n'amanota 35, ikaba izigamye imikino 2 itarakina. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Police FC n'amanota 38. Ku mwanya wa gatatu razi ikipe ya APR FC n'amanota 32, ikaba ifite umukino ku munsi w'ejo w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere, aho izaba yisobanura na El Merreikh. Hanyuma El Merreikh ikaza ku mwanya wa 4 n'amanota 30, ikaba izigamye imikino 3 itarakina. Ikipe ya Rayon Sport ihise iza ku mwanya wa 9 n'amanota 28, ikaba nayo izigamye imikino 2 itari yakina. Umukino uzakurikiraho ukaba ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya El Merreikh. Ku munsi w'ejo rero turategereje umukino n'ubundi ukomeye uzahuza ikipe ya El Merreikh ndetse n'ikipe ya APR FC, akaba ari naho benshi bahanze amaso. Naho ikipe ya Rayon Sport yo barayitobatobye, barayandagaje, bayihinduye ikisi, sinzi uko nabyita. Ariko ikiriho cyo nk'uko abantu bagiye babigarukaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ikipe ya Rayon Sport ikeneye abatoza bashoboye, ikeneye abayobozi bashoboye bashobora kwicara hamwe hanyuma ibintu bakabishira ku murongo. Ntabwo kugeza amagingo aya biragaragara ko umutoza yaba afitanye collaboration wenda na ekipe nyobozi kugira ngo bicare barebe icyo bakora mu buryo bwo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itajya ijya mu kibuga igaseba bigeza ahangaha. Kuri derby iheruka ngira ngo ni cyumweru kiciyemo cyonyine, urabyibuka neza ikipe ya APR FC yatsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-0, 4-0, nk'uko uyu munsi ikipe ya Hilal igitsinze 4-0. Icyo gihe hari muri Ferwafa Super Coupe 2025, hanyuma ikipe ya APR FC ikaba yaratwaye icyo gikombe, urabyibuka neza. Abantu bavuga batese noneho abafana b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se wenda n'abayobozi cyangwa se n'abandi wenda bareberera ikipe ya Rayon Sport kusanga bari kwitwaza ibi nibi, bavuga ibi nibi, bavuga ko ikipe ngo ya Rayon Sport ngo bayibye, ngo basifuye nabi, batise noneho uyu munsi barabyegeka kuri indi. Ni nabyo rero bibaye kuri uyu munsi, bigaragara ko abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport nta kintu kibarimo, abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport nta mwataka bagira. Cyakora ikintu bafite defense, ariko urumva kugira defense udafite abataka cyangwa se abamediateur nabyo ntacyo bivuze. Kuri uyu munsi rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, n'amakuru yari arimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho bavugaga ko kuri uyu munsi w'itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 Hilal iri buze kwakira ikipe ya Rayon Sport. Hilal niyo yakira ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma bakavuga ko uyu mukinyi wari umaze amezi agera kuri 11, 12 yararangiye ngira ngo hari, yitwa Fare Nganye, akaba atagaragaye mu kibuga cyangwa se atagaragaye ku rutonde rw'abagombaga kubanza mu kibuga. Undi nabonaga abantu bari kuvugaho ni Asmani Ndikumana, uherutse guhabwa igihano cy'icyumweru adakina nyuma y'uko muri ya derby yahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Uyu mukinyi yavuye ku mwanya we umutoza ari yamushizeho, ajya gukina nk'umwataka, ari nabwo yatsinze igitego 1 rukumbi cy'ikipe ya Rayon Sport, kimpozamarira ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se kuri ekipe nyobozi y'ikipe ya Rayon Sport n'abandi bose bakunda ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinyi rero
Asmani Kumana akaba ari cyo ngicyo yazize nicyo umutoza Bruno Ferri yamuzishije avuga ko ngo yamusuzuguye. Hanyuma rero uyu Farenganye we akaba yaragize ikibazo cy'imvune ari nacyo cyanatumye wenda amara igihe kingana gutya adakina arimo kwivuza, ariko bikaba byavugwa ko yari amaze iminsi ari gukora imyitozo kandi imyitozo akayikora neza, bigaragara ko mu kibuga rwose yagombaga kuba yagira ikintu akora cyangwa se yagombaga kuba yatanga umusanzu ukomeye cyane wavamo n'igitego. Hanyuma undi mukinnyi ni Olivier Kwizera, nawe wagize ikibazo cy'imvune nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, akaba yari umunyezamu, akaba yarakinye kuri uwo mukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport yari derby ikomeye cyane. Uyu mukinnyi rero nawe byagiye bivugwa ko atari buze kuza mu kibuga, kandi nawe yagiye akora akazi gakomeye cyane, agakora ibishoboka byose agasova ikipe ya Rayon Sport ntibone cyangwa se ntirye ibitego byinshi, ariko nawe ntiyakinye. Ibyo byose rero bagiye bavuga bati n'ubundi ni hahandi, yewe n'ubundi ni bya bindi bya Rayon Sport dusanzwe tuzi, n'ubundi nta kiri buze gukora mu kibuga. Hanyuma rero mu bakinnyi bose umutoza uyu Bruno Ferri yabanje mu kibuga b'abanyamahanga, abantu bagiye bakunda kwibazaho cyane harimo Azize Dawo na Chibanga, Bangara, Rishari, Kitoga, Rikaku, Tambwe ndetse na Bienveni. Hanyuma muri aba bakinnyi mu mukino tumaze kubona muri aka kanya, ubusesenguzi bw'abantu bugiye butandukanye buravuga ko uyu mugabo witwa Chibanga rwose byibuze muri defense cyangwa se wenda mu bindi uko aba yaparticipye ubona ko rwose byibuze hari ikintu aba yakoze. N'uyu witwa Bangara nawe mu by'ukuri rwose hari ikintu aba yakoze hariya muri defense, ukabona ko hari ikintu yakoze kandi gifatika. Hanyuma n'uyu witwa Rikaku, ariko uyu mugabo nawe uyu Rikaku nawe abantu baravuga ko nta kibazo muri bano bakinnyi b'abanyamahanga ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi iguze. Ariko uyu mugabo witwa ngo ni Bienveni abantu menya batazi ko anabaho hari, kuko sindumva cyangwa se sindamubona wenda anakoze no ku mupira ngo ubone ko apashije umupira wenda uhereze mugenzi we. Abantu bakavuga bati nk'uyu Bienveni ni nimero 7 amaziki kugeza amagingo rero nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, ibyo byose nk'uko biri kugenda bivugwa n'ibindi byose biri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport n'umukino umaze kuyihuza n'ikipe ya Al Hilal yari yayakiriye kuri stade Amahoro, byose tugiye kuba tubigarukaho 5-5. Hanyuma ngusaba gukora subscribe, share na comment. Ni Batashye Media TV kugezaho amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ibindi byo nkaba nakubwira ngo warakoze cyane wowe tubana umunsi ku munsi kandi udahwema kubana ni YouTube channel Batashye Media TV. Hanyuma rero ntatinze nk'uko nari nabikubwiye, uyu munsi ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ikiriho cyo nuko kuri uyu munsi w'itariki ya 17 nk'uko nari maze kubivuga, ikipe ya Al Hilal yamaze kuba yakira ikipe ya Rayon Sport hariya kuri stade Amahoro. Ibi ngibi rero bikaba byazinutse biri kuvugwa mu gitondo cy'itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere, aho bavugaga ko umutoza yaje avuga ko ngo abo ashobora kwifashisha bari bubanze mu kibuga uyu mukinnyi witwa Farenganye ntabwo araza kuba arimo. Uyu Farenganye bikaba bivugwa ko yari amaze iminsi ari gukora imyitozo kandi akayikora neza, bigaragara ko yakize, bigaragara ko ashobora kuba yatanga umusanzu cyangwa se yafatanya na bagenzi be bakubaka uburyo bushobora kubyaramo igitego cy'ikipe ya Rayon Sport. Bakongera bakavuga ku muzamu w'ikipe ya Rayon Sport witwa Olivier Kwizera, haraho numvise bamwe bavuga ko ngo niba yaravunitse cyangwa se niba ari kuvurwa kubera ko yavunitse kubera ko nicyo cyatumye adakina. Hari abagiye bavuga ko ngo ari zabukuru, ngo arashaje, ngo narekure, ngo ntabwo ubundi yagakwiye kuba ajya mu kibuga, ngo yagakwiye kuba yaragiye mu bindi. Ariko abo ngabo cyangwa se n'ibitekerezo by'abantu bagiye bavuga ku ruhande rwabo. Ariko ikiriho cyo Kwizera Olivier ntabwo yaje kuba akina nk'umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport. Bikaba byatangajwe ko rero afite ikibazo cy'imvune
ni mu gihe n'uyu nguyu Asumani Ndikumana nawe atakinye cyangwa se atari buze kugaragara ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport mu bari bubanze mu kibuga nyuma y'uko ngo yasuzuguye umutoza. Ibyo ngibyo urabyibuka twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Ni mu mukino wari wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport muri derby wabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Hanyuma rero abantu bagiye bagaruka kuri uru rutonde rw'abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport byagiye bivugwa ko bari buze kubanza mu kibuga nk'abanyamahanga ikipe ya Rayon Sport yaguze. Bakavuga bati ese ni ukubera iki umutoza Bruno Ferry akunze kuba yashyira abanyamahanga mu kibuga, akaba aribo abanza mu kibuga, ntashyiremo abakinnyi cyangwa se ntabanzemo abakinnyi bamaze kumenyerana cyangwa se bamaze igihe bamenyeranye mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ngabo rero hari harimo Azize Dawo, hakaza Chibanga Bangara, Arishari Kitoga, Rikaku Tambwe ndetse na Bienveni. Abantu bakibaza bati ese iyi Rayon iherutse gutsindwa na mukeba APR FC ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ikayitsinda ibitego bigera kuri 4-1, nacyo cyatsinzwe n'uyu nguyu Asumani Ndikumana, ari nacyo yazize kubera ko yahinduye umwanya we ajya gukina nk'umwataka abona gutsinda iki gitego cy'impozamarira cy'ikipe ya Rayon Sport. Bati bari buze kwivana imbere y'ikipe ya Al Hilal babashe kuyitsinda. Bamwe bakavuga bati ikipe ya Rayon Sport nta kintu kirimo, ikipe ya Rayon Sport uburyo ihagazemo irajegajega. Bashobora kuba bafite defense ariko ntibafite abataka, ntibafite abamediatera, bashobora kuba baremarema cyangwa se bahanahana umupira hakaza kuvamo igitego. Ibi ngibi rero nibyo tumaze kubona kuri uyu munsi, nibyo tumaze kubona muri aka kanya ku mukino utangiye mu kanya ku isaha y'isa 11:15 kuri stade Amahoro. Ikipe ya Al Hilal yandagaza itobatoba ikipe ya Rayon Sport ikayitsinda ibitego 4-0 cyangwa se 4-0. Sinzi umuntu waroze ikipe ya Rayon Sport uwayibatiza yayibatiza binezero, kuko igihe cyose bakunze kuyitsinda ibitego 4-0. Iki kibazo kiri mu ikipe ya Rayon Sport sinzi uburyo kizakemukamo. Iki kibazo ni ikibazo kiri mu ikipe ya Rayon Sport sinzi uburyo kizakemukamo. Mu minsi yashize kuri uriya mukino wahuje ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, warabibonye ko babanyamahanga ikipe ya Rayon Sport yaguze bababanje mu kibuga. Yewe bari banateye ubwoba abantu cyangwa se wenda bateye ubwoba ikipe ya APR, bavuga bati abanyamahanga baratwica, abanyamahanga baratuvuna baratuvunira umuheto, ibintu bari budukorere nta nubwo hari bizabona aho bivugwa. Abakinyi cyangwa se wenda n'abandi barebera ikipe ya APR bagize ubwo bavuga bati ikipe ya Rayon Sport irica umuntu. Ariko se bageze mu kibuga bakoze iki? Ntacyo. Ikipe ya APR ikimara kuba ry'igitego cya mbere batangiye noneho kubandagaza, batangiye kubandagaza abangaba ba William Togmeri, batangiye kugenda bakora ibitangaza. Aba bana Dese Kiganda, aba ba Deniso Medi bagiye bakora ibitangaza, baragenda batsinda ikipe ya Rayon Sport barayandagaza. Sinzi irindi jambo nakoresha kugira ngo uze kubyumva. N'uyu munsi rero niko bigenze, ikipe ya Al Hilal itobatobye ikipe ya Rayon Sport iyitsinda ibitego 4-0. Nta n'agatego kamwe wenda ngo abantu bavuge bati reka tukaririreho. Bakimara gutsinda rero ibi bitego bigera kuri 3, numvise abafana b'ikipe ya Rayon Sport barimo gukomera, bakomera umutoza Bruno Ferry, bavuga bati nta mutoza ukurimo, ibi ngibi uri kudukorera, murimo murakina n'amarangamutima yacu, murimo murakina n'ibyo mutazi ibyo ari byo. Nta kuntu ushobora gufata umukinyi w'umwataka
nk'uyu nguyu Asmani Kumana wagombaga kuba yagenda akaba yabona igitego agatsindira ikipe ya Rayon Sport, ngo umufate ngo umwicaze ngo nuko ngo yagusuzuguye, kandi kuko mu gusuzugura unarebye muri uko gusuzugura nta bundi buryo wenda nuko uwo mukinnyi yavuye ku mwanya yariho ajya gukina ku mwanya w'umwataka, kandi ngo na mbere yuko ajya mu kibuga yabwiye umutoza ati kuri kumfata ukanshira kuri uyu mwanya ko ntasanzwe nkumenyereyeho, waretse nkajya kuyikinira ku mwanya w'umwataka kari wo mwanya amenyereyeho nkatsinda ibitego, abangaba bakampa imipira nkatsinda ibitego. Umutoza arabyanga amukinisha aho yari yamusize. Undi umukino ujya kurangira ku munota wa 95 93 gutyo, kurumva twari minota y'inyongera, nibwo yahinduye aragenda ajya gukina nk'umwataka, ari nabwo yatsinze igitego kimwe cy'ikipe ya Rayon Sport, birangira ari ibitego 4 kuri igitego kimwe cy'ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero byose abantu bari kubigura ko bakavuga bati ntabwo ari byo umutoza yagakwiye kuba ashingiraho cyangwa se yagakwiye kuba avuga, agafata umukinnyi w'umwataka ukomeye mu ikipe ya Rayon Sport ngo amwicaze, n'abandi bamenyeranye bagenzi be abo bose akabicaza akabashira ku ntebe y'abasimbura, babandi bashyashya akaba babanza mu kibuga. Ngira ngo uyu munsi abonye isomo, ibi ngibi yari ntabwo azongera kubikora, ibi ngibi ntabwo azongera kubikora. Ibi ngibi ntabwo azongera kubikora kuko bimuhaye isomo. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026. Ikipe ya Rayon Sport mu mikino 5 iheruka yatsinzemo imikino 2, itsindwa imikino 2, inganya umukino 1, n'uyu mukino twavuga ngo wa 6 itsinzwemo ibitego 4-0. Iyo mikino twahera nko kuri derby yahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma Rayon Sport yatsinze kandi ibitego 2-0 bwa AS Muhanga, ubwo n'umukino wayihuje n'ikipe ya AS Muhanga. Hanyuma ikindi kandi ikipe ya Rayon Sport yanganyije igitego 1-1 n'ikipe ya Etincelle. Hanyuma undi mukino ikipe ya Gorilla FC yatsinze igitego 1-2 bya Rayon Sport. Hanyuma Bugesera FC yatsinze ibitego 2-1 cya Rayon Sport. Muri iyi mikino uko ari 5 wamaze kumva ko umukino wa mbere yahuyemo n'ikipe ya APR yitsinda ibitego 4-0. Umukino wa kabiri ikipe ya Rayon Sport yari irimo yisobanura n'ikipe ya AS Muhanga, ikipe ya Rayon Sport itsinda ibitego 2-0 bwa AS Muhanga. Umukino wa gatatu ikipe ya Rayon Sport yanganyije na Etincelle igitego 1-1. Umukino wa kane ikipe ya Gorilla FC yatsinzwe ibitego 2-1. Rayon Sport yatsinze Gorilla ibitego 2-1. Hanyuma umukino wa gatanu Bugesera yatsinze ibitego 2-1 cya Rayon Sport. N'uyu munsi rero wa gatandatu ikipe ya Al Hilal yakiriye ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze kuyinyagira ibitego 4-0. N'umukino w'umunsi wa 15 wa Rwanda Premier League 2025-2026. Hanyuma rero 11 ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport babanje mu kibuga harimo Mugisha Yves wari wambaye nimero 32. Hanyuma hakaza Serumogore wambaye nimero 2, Chibanga wari wambaye nimero 22, Bangara wari wambaye nimero 4, Azize Dao wari wambaye nimero 8, Ndayishimiro wambaye nimero 6, Rikakore wambaye nimero 14, Tambwe wari wambaye nimero 26. Hanyuma hakaza na Bienvenu wari wambaye nimero 7, hakaza na Tony Kitogo wambaye nimero 24 na ndetse na Cindy Paul wambaye nimero 27. Umukino rero utangira igitego cy'ikipe ya Al Hilal cya mbere cyatsinzwe na El Haji Kane hari ku munota wa 10. Umukino utangira wabonaga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kudefanda ku rwego rwo hejuru, yewe n'abafana b'ikipe
na abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal baburaga naho banyura cyangwa se baburaga naho banyuze imipira, ubona ko bari kudefanda pe, ukavuga ute se baraza gutsinda bigenze bite, bakinira inyuma badefanda, ariko bamaze kubatsinda iki gitego ku munota wa 10. Ndakubwiza ukuri ibintu byahise bihinduka. Ibi ngibi iki gitego bagitsinda byaturutse ku burangare ba myugariro b'ikipe ya Rayon Sport. Bo bagize ngo habayeho kurarira, bibwira ko umusifuzi agiye gusifura, ariko umusifuzi arangije ntiyasifura. Hanyuma rero uyu mukinnyi w'ikipe ya Al Hilal Kane yaje kuba ashiramo iki gitego agitsindishije umutwe. Ibi ngibi rero byakomeje, umukino urakomeza, bikomeza kugenda, ariko binagenda ikipe ya Al Hilal ikomeza noneho kugenda irusha ikipe ya Rayon Sport, ubona ko iri kuyirusha ku rwego rwo hejuru. Ku munota wa 26 ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ihusha igitego, aho rutahizamu yateye umupira nabi, bigaragara ko afite igihunga, hanyuma umupira ujya hanze y'izamu. Yewe abafana banahise batangira no kumukwena cyangwa se kumubwaringa, bavuga bati nta mukinyi ukurimo, yateye agashoti, ni agashoti twavuga ngo ni nk'akavirigire, yakasa akantu wagira ngo ni akavirigire, hanyuma umupira uragenda wigira hanze. Ntabwo ari ishoti wabonaga ko ryavamo igitego, reka. Ibi ngibi rero byababaje abafana cyangwa se byababaje n'abandi twavuga ko barebera ikipe ya Rayon Sport. Nubwo buryo ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ibonamo bwo kuba yatsinda igitego, ariko iza kugihusha. Naho uyu mukinyi w'ikipe ya Al Hilal, umunyezamu, yigeze ahura n'umupira ryarisi, yigeze ahura n'ishoti ry'umukinyi wa Rayon Sport ryarisi byabaye ryari. Ibi ngibi urajya kureba ugasanga ni ibintu bibabaje, urajya kureba ugasanga ni ibintu bitagakwiye kuba biba ku bakinyi bashya ikipe ya Rayon Sport ifite b'abanyamahanga. Hanyuma rero urutonde rwa 11 ku bakinyi ba Al Hilal babanje mu kibuga: nimero ya mbere ni Sufiane, nimero 8 ni Abdelaziz, nimero 19 ni Mustafa, nimero 6 ni Mohamed, nimero 12 ni Ernest, nimero 24 ni Steven, nimero 15 ni Sara, nimero 18 ni Eri Haji Kane wanatsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya Al Hilal. Hanyuma nimero 14 ni Petrus, nimero 11 ni Adama, nimero 31 ni Sande. Igice cya kabiri rero cyatangiye ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ubona ko ari nkaho n'ubundi ni kwa kundi, nta gashya kabayeho, nta mpinduka zabayeho. Ubwo bivuze ko umukino warangiye ari igitego 1-0 bw'ikipe ya Rayon Sport. Igice cya kabiri gitangira, ngira ngo hari ku munota 54, urumva n'ubundi ni mu minota 10 y'igice cya kabiri gitangira, ikipe ya Al Hilal yaje kuba iyirya ikindi gitego. Ni igitego cyatsinzwe na Jean Claude Girumugisha, uyu mwana wo mu Burundi. Hanyuma rero babonye ibitego bimaze kuba 2, nta kindi batangiye gukoba, gutuka umutoza. Uraha wese yiciraguraho, uravuga ati narabivuze, urahavuga ati narabivuze. Ibintu biri kubera mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport nagahoma munwa, na AKUMiRo. Ku munota rero wa 57 Rikaku yaje kuba akiza ikipe ya Rayon Sport, aho yakuyemo umupira akawushira muri corner. Nacyo cyari igitego twavuga ko cyari cyabazwe. Mbese urebye 80% ikipe ya Al Hilal yarushije ikipe ya Rayon Sport. Ku munota 59
baje kuba batsinda igitego cya gatatu cyatsinzwe n'uyu nguyu witwa Yahude Omer Taha. Hanyuma rero Al Hilal ikaba n'ubundi ibonye igitego cya kane ku munota wa 95. Twe twamaze kugira minota y'inyongera ku munota wa 95, umukino uhita unarangira ikipe ya Al Hilal ihita itsinda igitego cya kane. Ni igitego cyatsinzwe na Girumugisha Jean Claude wa muhungu watsinze igitego cya kabiri cy'ikipe ya Al Hilal. Ngayo nguko rero nguko uko byifashe mu mukino umaze kuba uhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Al Hilal. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane uduhema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nyagasani akurinde. Bye bye.